الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala dusabira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwa mahoro n'imigisha bya Allah bya musakaraho we nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira y'intumwa sallallahu alayhi wa sallam kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twese yadushyira muri abo beza, Allahumma amin. Turakomeza gusobanura igitabo Riyadus Salihin cy'umumenyi al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, aho turi buze kuza gukomereza kuri hadithi ya 78 muri iki gitabo. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Allah mugirire mu akomeza agira ati: an Jabir radiyallahu anhu annahu kana ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qibala Najd, فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية أنه قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه أنه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. انتهى. إنه حديث نميمان صلى الله عليه وسلم دكمرزه إكبر حديث يا ميرونغين مريتش جتابو ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah, Allah mwishimire we nase bombi bara basahaba b'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Abdullah Allah mwishimire aratugezaho inkuru y'ibyabaye ku gihe cy'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubwo bari mu ntambara. Iyi ntambara izwi mu mateka ya Kiislamu nka ghazwatu dhati riqa'. Impamvu bayise ghazwatu dhati riqa' no kubera ahantu yabereye na ahantu hari haturiye ibiti, byari ibiti bifite amabara, byari ibiti bifite amabara, baza kuza kuyitirira aha hantu yabereye. Tabaan ubundi ntambara zose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam agiye ajya kurwana zajyaga zihabwa amazina afite aho ahuriye naho bajyaga kurwanira, zajyaga zihabwa amazina afite aho ahuriye naho bajyaga kurwanira. Urugero nka ghazwatu Badr bayise Badri kubera ko yabereye ahantu hitwaga Badr. Uhud nawe bayise Uhud kubera ko yabereye ahantu hitwaga Uhud. Hunain bayise Hunain kubera ko yabereye ahantu hitwaga Hunain. Tabuk bayise Tabuk kubera ko yabereye ahantu hitwaga Tabuk. Kadhalika ni ntambara bise dhatu riqa' no kubera ko yabereye aho hantu hitwaga iri zina bitewe n'ibiti byahameraga. Jabir ibn Abdullah Allah mwishimire aratubwira ati:
intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagiye mu ntambara ijya kurwanira ahantu hafi y'ahantu bitaga Najd akakanya Saudi Arabia igice cya Najd nicyo cyinjiramo nk'umujyi wa Riyadh n'indi miji nka za Jeddah iriya miji bamwe mu bamenyi batubwira yuko kugiye cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bahitaga Najd niryo zina ryaho. Iyi ntambara rero yari iri kure ho gatoya ya Madina, yari iri kure ya Madina nicyo bisobanuye. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ijambo qafala bisobanuye raja'a. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iza gutahuka iva mu ntambara n'abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Qafala ma'ahum Jabir radiyallahu anhu ari mubatahukanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bavuye mu ntambara. Aratubwira ngo fa adrakatuhumul qa'ila, bageze mu nzira biza kuba ngombwa yuko bigera nko mu masaha ya za saa 7 z'amanywa, saa 8 cyangwa saa 6. No kuvuga ngo ni cyagiye cya muntasafin nahar, cyagihe amanywa abageze hagati saa 7 saa 8. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari naniwe cyane n'abasahaba be bari bananiwe cyane kubera urugendo bavuyemo no kuba bavuye mu ntambara bari bananiwe bose. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه, baza kugera mu kibaya kinini cyane bari hagati yacyo. Icyo kibaya bakigezemo al-idah bisani ash-shajaru alladhi lahu shawk, cyari kibaya kirimo ibiti biriho amahwa, cyari kibaya kirimo ibiti bifite amahwa. Bagerayo ku manywa izuba ari ryinshi cyane bananiwe baza kuryama. Al-qaila bisani qailula, qaila bimaana baryamye bya bitotsi bya qailula. Ibitotsi bya qailula ni ibitotsi mu Islamu aryama ni sunna, kubiryama ni sunna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Kuruhuka ku manywa abasahaba bakundaga kuryama cyane cyane mbere ya salatu dhuhr, mbere ya dhuhr. Abenshi bagira ngo ubundi qailula ni nyuma ya dhuhr, ubundi ni mbere yaho habura iminota mike, habura nk'iminota 30. Nicyo gihe cyiza cyitwa gihe cya qailula. Abandi bamenyi bavuga yuko ntacyo bitwaye nubwo umuntu yava muri dhuhr akaruhukaho gatoya. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'abasahaba bari bananiwe bararuhuka bararyama barasinziraho gatoya. Fanazala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastadhilluna bishajar. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ari kungamiya ye iza kuza kururuka iramanuka igenda igiye kuruhuka munsi y'igiti, na buri musahaba wese akagenda ashakisha ahantu hari igiti kugira ngo aryame munsi yacyo babashe kuruhuka. Barananiwe cyane bagiye kuryama qailula. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. Intumwa y'Imana صلى الله عليه وسلم iza kuza kujya kuruhukira munsi y'igiti cyitwaga Samura, nicyo yagiye kuryama munsi yacyo صلى الله عليه وسلم. فعلق بها سيفه, Mtume صلى الله عليه وسلم ageze kuri iki giti yashyizemo inkota ye hejuru mu giti, niho yayibitse. Kurikira neza, yashyizemo inkota mu giti niho yayibitse. ونمنا نومة. Jabir radiyallahu anhu aratubwira ati nibwo twasinziriye turaryama dufata gatotsi twese turasinzira na Mtume sallallahu alayhi wasallam arasinzira. Fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'una, ngo nyuma y'igihe gitoya tujya kumva twumva intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iri kuduhamagara, iri kudukangura, iri kutubyutsa. Wa idha indahu a'rabiyyun, tuje dusanga iri kumwe na Arabi. Arabi byabaga bisobanuye ubundi umuntu wo mu cyaro wa kure, ntabwo byabaga bisobanuye umwarabu, ahubwo byabaga bisobanuye umuntu wa kure udasanzwe ari wo mu mujyi. Nibo bitaga al-a'rab, abantu bo mu byaro, abantu bo mu byaro. Nusoma na Qur'an ukumva ayivuga ngo al-a'rabu, iboneka muri surah at-tauba, al-a'rabu ashaddu kufran. Ntuzayisobanure ngo uvuge ngo abarabu nibo ba mbere bagira ubuhakanyi, no gusobanukirwa nabi Qur'an. Ijambo al-a'rabu muri Qur'an haba havugwa abantu bo mu cyaro, abantu bo mu byaro bakure y'imijyi nibo bavugwa. Ni abantu bakunda gupinga burya cyane, abantu bo mu byaro. Ntabwo ari ukuvuga ko kuvukira mu cyaro ari ikibazo ya, ahubwo nuko burya abantu bo mu cyaro burya bakunda kugira impaka cyane no kuburana. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati abantu bo mu byaro nibo bantu ba mbere bahakana kurenza abandi bose. N'ubujyanye n'uburyarya bagira bwinshi kurenza abandi bantu. Uko niko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yavugaga abantu bari abantu bo mu byaro kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bari bava kure ya Madina, bari abantu barangwa no guhakana cyane. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam yarasinziriye mu giti munsi y'igiti cyitwa Samura. Akangutse abona umuntu umuhagaze hejuru wo mu cyaro, abona umuntu amuhagaze hejuru
kandi uwo muntu yari yamaze gufata inkota y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Iyo nkota yarayifashe ayifatira ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ayimufatiraho hano mu josi, ayimufatiraho bimaana niwe wakanguye intumwa y'Imana. Aramubwira ngo man yamna'uka minni ya Muhammad, ninde wambuza kukwica ndamutse nshatse kukwica we Muhammad? Ninde wagukiza, ninde wakunkiza? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti Allah Allah Allah. Niryo jambo yahise amubwira, yamubwiye ngo Allah niwe wenyine gusa. Yabisubiyemo inshuro zigera kuri 3 zose, yabisubiyemo inshuro zigera kuri 3. Wa mugabo wari waje afite amakari yumva yuko aje gukanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, yumvishe rino jambo yaratitiye kugeza ubwo inkota yamuvuye mu kaboko ashiduka yaguye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ku bibero bye. Mtume sallallahu alayhi wasallam ya nkota nawe arayifata. Wa mugabo mu gihe kiri aho ngaho ari kubira ibyuya kubera ubwoba, yumva Mtume yamufateye inkota hano ku ijosi. Aramubaza, ha ubu noneho ni turu yawe, man yamna'uka minni, ninde wewe noneho wagukiza, ninde wagukiza sinkwice bishatse? Wa mugabo ko ntabwo yari azi Imana yaravuze ati la ahad, ntawe. Mu yindi riwaya hano twasomye yaramubwiye ngo kun khayra akhidhin, ndagusaba yuko wakwitwara neza kuri iyi nkota ufite, nyamuneka yikoreshe neza ndagusabye. Bimaana ni nkamubwiye ati ntunyice rwose ndakwinginze, ko we ntabwo yarazi Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi hadithi al-Imam an-Nawawi rahimahullah yayizanye muri uyu muryango yise babul yaqini wat tawakkul, isomo ryigisha kurangwa n'icyizere no kwiringira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo isomo ritwereka yaqin, icyizere kintumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam agiriraga Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam yumvaga ko Mwenyezi Mungu amuhagije muri byose. Ni nayo mpamvu ntabwo yajijinganyije, nta nubwo yatinze, yahise abwira uyu mugabo w'umwara aramubwira ati Allah Allah, ni Mwenyezi Mungu wenyine wakunkiza. Byarangiye wa mugabo nta nicyo ageze gute agezeho. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangije hamagara abasahaba, irangije irababwira iti irabakangura bari bamaze kuryama, irababwira ngo inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun. Ati uyu mugabo mubona nari nsinziriye ngiye kumva numva umuntu amfatiyeho iki inkota yanjye, sinamenye igihe yayikuriye mu giti. Fastayqadhtu wa huwa fi yadihi saltan, ubwo nakangukaga nashidutse umugabo yamaze kugira gute, yamaze gufata inkota yikuye no mu rwuba atarufashe mu ntoki ashaka kuyinjomba. Qala man yamna'uka minni, ngiye kumva numva ari kumbaza bati ninde wagutabara, ninde wakunkiza we Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ati cyo namusubije namubwiye nti Allah, bimusubiramo kangahe? 3. Walam yuaqib. Wa mugabo yasabye imbabazi, arangije abwira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nyuma yuko Mtume sallallahu alayhi wasallam yamubajije ngo tashhadu an la ilaha illa Allah, ese wabuhamya yuko nta yindi Imana isengwa mu kuri uretse Allah, wa anna Muhammadar rasulullah, ukanahamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana? Wa mugabo yarasubije ati la, ibyo ntabwo mbyemera. Yanze kwemera ubuislamu, yanze kwemera ubuislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ntacyo yamutwaye, yaramuretse. Wa mugabo ubwo yahagurutse agiye kugenda, ijambo yabwiye Mtume sallallahu alayhi wasallam yaramusezeranyije, aramubwira ati walakinni uahiduka, ndagusezeranya kino kintu we Muhammad, alla uqatilaka abadan, yuko ntazongera gufata umwanya wanjye wo kukurwanya. Biriya nakoze nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma, sinshobora kuzongera kubikinisha. wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, ndetse ikindi ngusezeranya sinteze kuzifatanya n'abantu bakurwanya. Aya ni amasezerano yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nyuma yuko intumwa y'Imana imubabariye. Fakhalla sabila, wa mugabo arigendera. Faata ashabahu faqala ji'tukum min indi khayri nnas. Allahu akbar. Wa mugabo akimara kugera muri quartier yavukamo mu bantu be, yarabwiye ngo ji'tukum min indi khayri nnas, ngo mbaziye mvuye ku muntu mwiza urusha abantu bose Imana yaremye. Kuva navuka mbonye umuntu mwiza kurusha abantu bose, avuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika hadith ikindi twigisha, itwigisha imico myiza yarangaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amufatiye inkota, bari kumubaza ngo man yamna'uka minni, ninde wagutabara? Mtume aravuga Allah Allah, undagira ubwoba kumva bamubwiye Allah, ntazi Allah ibyo ari byo. Nawe mu gihe bamufatiye inkota we nta nubwo azi ibyo gusubiza, yaravuze ati la ahad, ntawe. Arambwira ati kun khayra akhidhin. Mtume sallallahu alayhi wasallam aramureka arigendera, ageze mu bantu be arababwira ngo ji'tukum min indi khayri nnas, mbaziye mvuye ku muntu mwiza kurusha abantu bose nabonye. Yanze kuba umuislam, ariko umva ukuntu ari gutaka intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ari kumuvuga ibigwi,
arabwira abantu bari ngo nje mvuye ku muntu mwiza kurusha abantu bose Imana yaremye. Bidhalika iyi hadith irimo isomo rikomeye rigaragaza imico yarangaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kubabarira byamurangaga, korohera buri wese. Dore uje ashaka kumwica, Mtume ntabwo yigiza amwica, yaramuretse sallallahu alayhi wasallam. Iyi niyo yitwa intumwa y'Imana. Bidhalika mu yindi hadith baravuga ngo wa man taqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam qat, nta nari intumwa y'Imana yajyaga yihorera abadan ngo nuko hari umuntu wamuvamiye icyubahiro cye ngo wenda mutuke ngo nawe atukane, abadan. Intumwa y'Imana iyo bayitukaga ntabwo yasubizanyaga. Waje ukamutuka ukamwendereza ntacyo yagutwaraga sallallahu alayhi wasallam. Hadithi murazizi zose zivuga abantu waje agafata Mtume mu mashati akamuniga, intumwa y'Imana ikamureka. Umar yashaka kumwica Mtume akamubwira ati mureke ya Umar, mwihorere. Kadhalika waje yihagarika mu musigiti, intumwa y'Imana ibwira abasahaba ngo nimumukubite, mumwihorere. Yari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika umusazi waje amufata akaboko, intumwa y'Imana itemberana nawe mu isoko kugira ngo yishima muhiraha. Kadhalika umugabo waje yabiza intumwa y'Imana mu bantu arasakuza, ubundi byari haramu guhamagara Mtume usakuza cyane, ariko yaraje asakuziriza hejuru, ari umuntu uvuye mu cyaro. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nawe igiye kumwikiriza, imwikiriza mu jwi ryo hejuru kugira ngo imuhe burudani yishime. Uyeri Rasulullah, ntabwo yarameze nkatwe bino umuntu usanga ngo wahara akantu bagutwaye ugahaguruka ugatukana imijinya n'ibiki byose. La, nguyu Rasulullah bamufatiye inkota barenda kumuca ijosi. Wallahi izi ni hadith, ntabwo ari amagambo yanjye bayisilamu, barenda kumuca ijosi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam imaze gufata ya nkota ijya kuri wa wundi washatse kumugira nabi, nawe yimufatira kugira ngo imurebe. Iramubaza, ha ninde we wagutabara? Nawe ati ntawe rwose, ntawe rwose, uyikoreshe neza ntunyice. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anijara ati ngahigendere. Amaze kugenda musezeranya yuko adateze kugaruka kumurwanya, atazanifatanya n'usaza kumurwanya. Ntabwo ari byo gusa, ageze no mu bantu be arababwira ngo ji'tukum min indi khairin nas, nje mvuye ku muntu mwiza cyane urusha abantu bose Imana yaremye nabonye. Uyu niwe Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Widhalika umuntu wese uvuga ko akunda Imana nakurikira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana ntabwo yajyaga yihorera. Bino bavuga ngo sinzi ngo hari icyo bagutwaye nawe ukajya kwihorera, abadan. Mtume ntabwo yihoreraga, illa idha ntuhikat hurmatullah fayantaqimu lillahi ta'ala. Hadithi ni kuvuga Mtume ni byari yerekanaga uburakari iyo hari uwavogeraga wenda imwe mu mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aho niho Mtume yarakaraga sallallahu alayhi wasallam. Amma we ngo hari icyo umutwaye uramugize gutyo umubujije wenda ukuri kwe runaka yashakaga, ntacyo yagutwaraga, yarakurekaga. Keretse igihe wavamiye idini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukataka uislamu, ukataka Qur'an, ukataka sunna, nibwo Mtume sallallahu alayhi wasallam yahagurukaga agahagarara kigabo. في هذا الحديث الشيخ umwanditsi w'igitabo twigiramo ari we Faisal ibn Abdul Aziz Ali Mubarak rahimahullah aratubwira icyo twunguka muri iki gitabo. Aravuga ngo isomo rya mbere dukura muri hadith quwwatu yaqinihi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam yagiraga icyizere ku Mana kirenze, yizeraga Allah biteye ubwoba cyane. Yumvaga yuko Mwenyezi Mungu amuhagije uko waza umeze kose, ufite imbaraga zingana gute we ntacyo uvuze mu gihe hari Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkuluhu ala Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam yiringiraga Allah ukwiringira kuzuye kudafite ikibazo cyari cyo cyose. Wa afwi, irindi somo twigamo ni impuhwe zarangaga intumwa y'Imana no kubabarira. Mtume yarangwaga no kubabarira, ntabwo yarangwaga n'inzika, kubika uburakari, abadan. Rasulullah yababariraga bamugiriye nabi sallallahu alayhi wasallam. Wa hilmuhu, alhilm ntabwo ari zino mpuhwe zisanzwe, ni impuhwe zivanze n'umutima woroshye cyane. Hilm, impuhwe zivanze n'urukundo sallallahu alayhi wasallam. Uyuje kumwica ntabwo ari umuyisilamu, ntabwo ari umusahaba, nta nubwo ari muri Madina, nta nubwo amuzi, aranamukanguye, ariko Mtume sallallahu alayhi wasallam yaramufasha, aramubwira ngo witahiresha igendere. Wa muqabalatu as-sayyi'ati bil hasana, irindi somo tujya muri hadith nuko iyo umuntu agukoreye ikibi umwitura icyiza. Icyo ni cyo Uislamu butwigisha. Ntabwo iyo umuntu aguteye ibuye nawe umutera irindi, la, urababarira. Allah muri Qur'an aravuga gute, idfa'a billati hiya ahsan as-sayyi'a. Igihe cyose ukorewe ikibi uzajya uhora witura icyiza. Izi ni inyigisho za Qur'an. Idfa'a billati hiya ahsan as-sayyi'a. Igihe cyose billati hiya, Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose ukorewe ikibi itura icyiza. Iyo ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa idhalika Uislamu ntabwo bukubwira ngo niba gutuka tukana,
nibagira gutya bakakubuza ikintu runaka rwana uvuge nabi utonganira ubuyisilamu bugutoza kwiyorosha n'igihe cyose umuyisilamu yiyoroheje Allah aramurwanirira igihe utuje Mwenyezi Mungu arakurenganura amma igihe ugiye hariya nawe ukashaka guhangana iyo ntabwo ari manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa mahasinu akhlaqihi ikindi twiga muri iyi hadith ni imico myiza yarangaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu muri Qur'an aravuga ngo wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa uri umunyamico myiza ihambaye babajije Aisha radiyallahu anha baramubaza ngo iyi mico ihambaye Allah avuga ku ntumwa ye yari imico imeze gute Aisha radiyallahu anha arababwira ngo kana khuluquhu alquran imico y'intumwa y'Imana ari Qur'an ibyivuga niyo mico ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kamalu karamihi mtume yari umuntu mwiza cyane bayislam waqad qala Allah ta'ala Allah yaramutatse muri Qur'an aravuga ngo wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad uri umunyamico mukuri uri umunyamico irenze ihambaye myiza sallallahu alayhi wasallam لذلك حديث إنما إيمان صلى الله عليه وسلم رفقتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا إنما إيمان صلى الله عليه وسلم ntabwo yarangwaga n'imico mibi nta nubwo yagambiriraga gukora ibintu bibi nta nubwo yarangwaga n'imvugo mbi sallallahu alayhi wasallam ahubwo yari umunyamico myiza ndetse n'amagambo yaturukaga mu kanwa ke yari amagambo meza sallallahu alayhi wasallam iyi hadithi rero iratwereka icyizere cyaranze mtume sallallahu alayhi wasallam kuri Allah no kwiringira Allah kuba mugirira nabi bose yumvaga yuko Mwenyezi Mungu amuhagije dukomereza kuri hadithi kurikiyeho ikaba ari hadithi ya 79 قال المصنف رحمه الله ومن تكمز جلتي عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن إي حديث دكم رزاو إسلام مجتب رياض الصالحين ni hadithi komoka kuri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah mwishimire aratubwira ngo numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivugiti aya magambo yumve bayislam na magambo kwigisha kwiringira kuri Allah law annakum tatawakkaluna ala Allah muindi riwaya law annakum tawakkaluna ala Allah muri hadithi imwe harimo ta ebyiri muindi hadithi harimo ta imwe law annakum tatawakkaluna ala Allah iyo muza kuba mwiringira Allah ukuri ko kumwiringira iyo muza kuba mwiringira Imana ukuri ko kuyiringira byari kugenda gute la razaqakum kama yarzuqu at-tayra Allah subhanahu wa ta'ala yari kuba bahereza amafunguro nkuko yahereza iki inyoni reba inyoni bayislam inyoni bayislam nta primaire yize nta secondaire nta licence nta diplome ariko buri munsi irarya ntuma aravuga iyo muza namwe kuba mwebwe abantu iyo muza kuba mwiringira Allah nkuko inyoni ziringira Allah iyo muza kuba mwiringira Allah haqqa tawakkulihi ukuri nyako ko kumwiringira la razaqakum kama yarzuqu at-tayr Allah yari kuzajya bahereza amafunguro yanyu na riziki yanyu nkuko yihereza iki inyoni bigenda gute Mustafa taghdu khimasa inyoni mu gitondo zibyuka zishonje zigenda mu nda nta kintu kirimo al-ghadu bisobanuye kugenda mu gitondo taghdu mu gitondo ziguruka khimasan mu nda nta kintu kirimo wataruhu bitanan zigaruka ku mugoroba zihaze bayislam inyoni bayislam inyoni zigenda zishonje zikagaruka zihaze ntuma aravuga ngo namwe iyo muza kwiringira kuri Allah ukuri ko kumwiringira Mwenyezi Mungu yari kuzajya bahereza riziki nkuko ahereza inyoni amafunguro iyi hadithi yakiriwe na at-Tirmidhi avuga ko ari hadithi hasan nziza معناه شيخ رسول الله وبات جسوان وشي حديث تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع إنيوني مجتون زيجين موندنا تشريمو زيشونجي وترجع آخر النهار زيكا غاروكا كمغوروبا بطانا بسوانيه ممتلئة البطون زوزوي جفو يبفو بجوزوي زيهازي إزوني إنيوني بإسلام Mwenyezi Mungu hereza inyoni amafunguro ni gute yakwima wowe muntu mugiye Allah yarutishije umuntu inyoni Allah aravuga ngo walaqad karramna bani adama twubahishije mwene Adamu twahaye icyubahiro umuntu
wahamalnahu fil barri wal bahr, twamugize n'umutware umuyobozi ugomba kuyobora isi, yaba ari ahantu humye hatari amazi, yaba ari n'ahantu hari amazi. Umuntu twamugize umutware. Inyoni ntabwo Allah yigize zigira umutware abadan. Ntabwo Mwenyezi Mungu yigize ategeka inyoni yuko ziyobora, la, umuntu niwe wahaye kuyobora isi n'ibiyiriho byose. Umuntu wa Islam, umuntu yahawe icyubahiro birenze. Ni gute Allah yakwima wowe muntu riziki yarangiza akayihereza inyoni? Abadan. Igikenewe rero nuko wiringira Allah, ukuri ko kumwiringira, ugakura ibyiringiro byawe mu bantu. Umuntu wese uziringira umuntu azaseba, kuko umuntu arahinduka. Uwo muri kumukwereka ngo aragukunda cyane ejo yaguhinduka. Ushobora no kuba ari urukundo rw'uburyarya, ariko uwiringiye Allah ntaseba. Bayisilamu, wallahi uwiringiye Allah ntaseba. Kiri ibyiringiro byawe muri Allah, ubikure mu bantu. Banu Adam daif, bene Adamu nabo bakeneye Imana. Abantu bakeneye Imana yabo, bafite ibibazo. Abushyiraho amiringiro yuko kugira ngo ubeho ari bo, wallahi nabo bakeneye Imana. Kiri ibyiringiro byawe kuri Allah, ureke kwiringira ibiremwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo law annakum tatawakkaluna ala Allah, iyo muza kuba mwiringira Allah ukuri ko kumwiringira, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, Allah yabaha amafunguro nkuko yahinyoni. Abandi bamenyi basobanura hadithi bakavuga ngo Mwenyezi Mungu ngo yanabasangisha amafunguro mu byumba byanyu aho muryama. Wallahi abandi bamenyi bakavuga ati Mwenyezi Mungu yabaha amafunguro mu mihanda aho munyura, ukajya usanga amafunguro yawe arateretse aragutegereje. Ariko ikibura ni iki? Tawakkul, kwiringira kwa nyako. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Mwenyezi Mungu ati kuri Allah abemera niho bagomba gushyira ibyiringiro, apana gushyira ibyiringiro ku muntu mugenzi wawe. Nawe ni miskini, wa wundi usaba, wa wundi wizeye ngo kurya kwawe saa sita niwe bishingiyeho. Wallahi hari igihe umusanga nawe azamuye amaboko ari kubwira Imana ibibazo bye. Wa wundi utezeho igihumbi, wagusezeranyije ngo ndaza kuguha igihumbi, nawe asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe afite ba bosi be, na ba bosi be bafite abandi ba bosi. Abo bose bosi wacu twese ni Allah. Bosi ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, abandi bose ni miskini. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aragira ati ya ayyuhalladhina, ya ayyuhan nasu, yemwe bantu nta uvuyemo n'umwe, antumul fuqara'u ila Allah, mwese kuva kuri Adamu kugeza ku muntu wanyu muzabaho, mwese muri abakene nyakujya imbere y'Imana. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala niwe mukire. Allah niwe mukire, Imana niyo mukire, naho twebwe nta bukire bwacu twebwe abantu. Umuntu nubwo yatunga miliyari igihumbi ahora afite ibibazo bitajya birangira. Kandi buri abayisilamu ibibazo ugira bigendana n'amafaranga utunze. Ntugire ngo umuntu utunze miliyoni imwe yagira ibibazo bingana nk'umuntu utunze miliyari, ntabwo bishoboka. Buri uko utunga menshi ni nako n'ibibazo byiyongera. Nicyo kikwereka yuko iyi dunia, iyi si nta mutuzo. Niba ufite kuri konti uduhumbi twawe 100, ntugire ngo ufite ibibazo bingana nk'umuntu ufite miliyoni 100, ntabwo bishoboka. Ibibazo ugira bijyana burya n'ubushobozi ufite. Buri uko ubushobozi buzamuka ni nako ibibazo byiyongera. Walidhalik ituze riri hehe? Ituze riri mu kwiringira Allah no gushyira icyizere muri Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu abamwiringiye ntibaseba, wallahi Mwenyezi Mungu abamwiringira ntibaseba. Ariko iyo wiringiye umuntu uraseba. Bangahe mu bantu bajya kwaka za visa zo kujya mu mahanga, akajya kuri ambasade bamubwiye ngo shaka bank statement, shaka shyira amafaranga kuri banke miliyoni zinizi, genda uri smart, genda uhumura, usekera umuzungu ntabwo bamurakarira, ugomba guseka igihe uri kuvuga. Wallahi akagenda amenyo kamera gutya kuva atangiye kuvuga kugeza arangije. Umuzungu akamusubiza passport ngaho genda. Wallahi akamubuza akamubwira ati nta visa uri bubone. Yasetse, yaje ahumura, yaje agize ute statement byose, banke byose amamiliyoni. Babete genda. Kubera yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntabwo ari we wiringiye. Ariko uramutse ushize ibyiringiro byawe muri Allah, ukavuga ya Rabb, ni wowe, ugakora impamvu ushoboye gukora, ariko ukiringira Imana kuruta kwiringira umuntu, Allah subhanahu wa ta'ala ntagusebya. Allah araguha jalla sha'nu. Abantu mujya mubona bafite amarira buri munsi barira, nta kigenda, wallahi ni ibibazo, wallahi. Aravuga ngo nta kigenda, akabivuga muri 2023 turimo, mukazahura 2030 akivuga ngo nta kigenda kandi ariho. N'inzu yarayubatse n'imodoka yifite n'iduka akiri kuririmba indirimbo ya nta kigenda. Wone bita mwene Adamu. Walidhalik ikintu gihara abantu twiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Dushira icyizere cyacu kuri Allah, tugabanya amarira. Ahangaha Sheikh arakomeza avuga ati law
توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل لكم رزقكم. iyo muza kuba mwiringira kuri Allah subhanahu wa ta'ala, yaba ari mu byo mugiyemo n'ibyo muvuyemo byose na gahunda zanyu zose, Mwenyezi Mungu yaborohereza inzira yo kubona amafunguro yanyu. Mwiringiye Allah muri gahunda zose, Allah borohereza inzira mubona muri riziki. Allah arakorohereza. Hano hanze hari abantu binjiza amafaranga miliyoni hejuru y'10 za buri kwezi. Barahari. Miliyoni zirenga 10 hano mu Rwanda barahari bayabona buri kwezi, no mu Bayisilamu barahari bayabona. Ariko uramutse ugiye kureba imvune ze, ntabwo zingana n'imvune z'umuntu winjiza ibihumbi 30 byo ku kwezi. Hari uwinjiza ibihumbi 30 ararizamu buri munsi, imbeho yose y'ijoro yose ishirira mu mubiri we yose, bakamuha ibihumbi 30. Wajya no kureba urugendo akora uramutse ururebye rwa moto, ugiye kuyategesha yose yashirira no muri moto. Ariko yuvunika gutya, hakaba harundi wicara gusa kuri computer akagira gutya pa miliyoni 10 zikinjira. Barahari. Hano hari engineer ukanda kuri computer gutya akinjiza miliyoni 5 musahini. Barahari. Walidhalika ikintu gikenewe ntabwo riziki kuyigeraho ari imvune zawe nyinshi cyane. La, riziki kuyigeraho ni ukuvunika yego, ariko kwiringira kuri Allah kurenza imvune zawe, kurenza kwiringira za mvune. Kuvuga ati kubera ukuntu naraye ijoro ngomba kubona amafaranga. La ya, ushobora kurirara ntuyabone, nejo ukongera ntunayabone. Kiri byiringiro byawe muri Allah. Mwenyezi Mungu ibigega bye biruzuye. Hadithi iravuga ngo khazainuhu mal'a, ibigega by'Imana biruzuye. Kuva aho abantu batangiye kurya kuri riziki iri mu bigega by'Imana kugeza n'isaha, ntabwo bijya bigabanuka. Riziki ntabwo igabanuka Allah duha. Ibigega bya Mwenyezi Mungu biruzuye. Nubwo warya sahaul layli wan nahar, Allah ahora duhereza basaba, ya Rabbi ndagusaba imodoka, ya Rabbi ndasaba yuko nanjye wamakazi. Abo bose Mwenyezi Mungu ahora baha buri munsi. Kandi wallahi ibyo ntabwo bigabanya ibyo atunze Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika tawakkul, icyizere cyacu dukeneye kucyongera kuri Allah, tukagabanya amarira, tukagabanya kwiringira banu Adam barahinduka, ariko Mwenyezi Mungu ntahinduka. Abayisilamu ni wa wundi, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, iringire Allah ariwe alhayy nyirubuzima, alladhi la yamut, utajupfa. Mwene Adam arapfa. Muri hadithi indi harimo ngo wal insu wal jinnu yamutun, amajini n'abantu barapfa, udapfa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni ugomba gushyiraho ibyiringiro byawe, ugakura ibyiringiro muri mwene Adamu. Hadithi dukomerezaho mu gitabo Riyadus Salihin, ni hadithi ya 80 muri iki gitabo. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi akomeza agira ati an Abi Umarata al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. إي حديثني حديثكم وككم قبويتكم أبي عمارة أباندي بميت أبي عمارة أريكو أبو عمارة نرجوزي نرجانيا بيو إسوا عمارة أريو مصحى بوزقنها البراء ابن عازب، البراء ابن عازب رضي الله عنه الله ميشي مره أرتب قلنا إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يموها ينام أقوم بكوزا جايوبا هيري زبروكا جيكو جاما. Mtume sallallahu alayhi wasallam arambye ngo nujya kuryama ujye uvuga aya magambo. Iyi dua ni dua Muislamu yagakwiye gusoma mbere yo kuryama. Ni dua yongera yaqin, yongera icyizere cyo Muislamu, ikongera na tawakkul no kwiringira kwawe kuri Allah. Iyi dua Mtume soza avuga ngo nuramu kuyivuza ugiye kuryama ugapfa muri iryo joro, upfa uri Muislamu, uri umuntu wo mu ijoro, upfa uri umuntu uri kuri kamere nzima Allah yishimira. Iyi dua ivuga gute? Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ay Allah ndashimangira yuko nafsi yanjye igiye mu biganza byawe. Kuko uyu umuntu aryamye ameze nk'uwapfuye,
ubusubiye mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aslamtu nafsi ilayk, cyo ni cyambere. Wa wajjahtu wajhi ilayk, ay Allah uburanga bwanjye bwose mbwerekeje iwawe. Wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk, bisobanuye ngo ibyanjye byose mbishyize iwawe ya Allah, gahunda zanjye zose nzishyize mu kaboko kawe ya Rabb. Raghbatan wa alja'tu dhahri ilayka khawfa, ya Rabb gahunda zanjye zose nzishyize iwawe, nifuza yuko nahabwa ibyiza biturutse iwawe, ndetse mfite ubwoba yo kubona ibibi biturutse kuri wowe. Aya ni amagambo mu Islamu ni byiza yuko yasoma mbere yo kuryama. Ariyo magambo avuga ati Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayk. Hanyuma ugakomeza uvuga uti la malja'a wa la manja minka illa ilayk, bisobanuye iti la mafarra wa la najata illa billah, ntaho wahungira nta n'ubutabazi uretse ubutabazi buturutse kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubushimangira yuko mu bibazo byose wajyamo nta wundi wabigukuramo utari Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manja minka illa ilayka. Hanyuma ugakomeza uvuga uti amantu bikitabika alladhi anzalta, ya Rabb nemeye igitabo wamanuye ku ntumwa yawe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aricyo gitabo cya Qur'an. Abandi bamenye bakavuga bati bisobanuye nemeye ibitabo byose wamanuriye intumwa zawe ya Rabb. Wa nabiyyika alladhi arsalta, ya Rabb nemeye ndetse n'umuhanuzi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, intumwa yawe wohereje ku isi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asoza hadith avuga ati fa in mitta min laylatika, nuramuka upfuye muri iryo joro uvugiyemo ayo magambo, mitta ala alfitra, ubu upfuye uri kuri kamere y'Ubuislamu uri umuntu wo mu ijoro. Iyo uvuze aya magambo ugapfa muri iryo joro, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ni interuro zigera ku 8. Izi interuro iyo Muislamu azivuze mbere yo kuryama, Mtume sallallahu alayhi wasallam aravuga fa in mitta min laylatik, nupfa muri iryo joro, mitta ala alfitra, ubupfuye uri kuri kamere y'Ubuislamu nzima itunganye. Iyi dua Abayisilamu muyige, buri wese aze kuza kuyiga, ayifate mu mutwe, uyandike ku gapapuro, nujya kuryama ujisoma ku gapapuro, buri kuyisoma buri munsi hari igihe uzayifata mu mutwe insha Allah. Iyi hadithi igakomeza ivuga iti wa in asbahta, Allahu akbar, ati niyo waraye uyivuze iyi dua ukabyuka mu gitondo waraye uyivuze, asbahta khayra, ubyuka neza nta kibazo na kimwe kishobora kugeraho. Asbahta khayran, ubyukira mu byiza bigutegereje gusa. Allah, iyi dua harimo irihe banga? Harimo ibanga ryo kwiringira kuri Allah. Iyo uvuze ngo aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayka, aya magambo yose nuyitegereza icyo agamije ni ukugusobanurira ati ya Rabb ibyanjye mbishyize iwawe, gahunda zanjye zose nzishyize mu kaboko kawe, ndifuza ibyiza biguturutseho, sinifuza ibibi biguturutseho. La malja'a wa la manja illa ilayka, ukavuga uti la mafarra wa la najata, nta buhungiro nta no gukiranuka uretse wowe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amagambo arimo tawhid, ni amagambo arimo tawhid, ni amagambo arimo tawakkul, ni amagambo arimo yaqin umuyisilamu yagakwiye kuvuga mbere yo kuryama. Mu yindi riwaya iri muri sahihain muri Bukhari na Muslim, ni hadithi al-Bara, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye al-Bara ibn Azib radiyallahu anha, aramubwira ati idha atayta madja'aka, igihe uzaba ugiye kujya mu buryamo bwawe, mu mufariso, ku mufariso kuri matera, fatawadda wudu'aka lis-salah, ujye utawaza nk'ukuntu utawaza ugiye gusari. Iyi ni indi hadithi nayo iri muri Bukhari na Muslim. Mbere yo kujya ku mufariso wawe jya utawaza nk'umuntu ugiye gusari, fatawadda wudu'aka lis-salah, tawaza nk'umuntu ugiye kwinjira mu sala. Thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman, hanyuma uryamire urubavu rwawe rw'iburyo. Iyi ni inama y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma uryamire urubavu rwawe rw'iburyo, wa qul, usoma aya magambo. Arangije utamubwira aya magambo ariyo Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan
ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته. هرمي بصحابة إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يجي شينو دوا أنا نجواري كيسوما زكوزا كبيتشوريكا مكيمبو تشوكو بانزا كوفوغانغو آمنت بكتابك الذي أنزلته وأرغانغو آمنت بنبيك الذي أرسلته. إنما إيمان ينجيرا مكوسوري لم يتورا بيتشوريتي وجو بانزا آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته. أهانغا الشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله نمي مباري مبانجي بانجي شمسيتي نما إيمان الله كوميزا مريندي كوارونغي مبامني بكومي ممجيه نما إيمان صلى الله عليه وسلم yarari gusobanura igitabo cyitwa Jawami'ul Ad'iya, igitabo cyiza cyane nifuza kuzigisha inshallah. Ni igitabo kirimo ubusabe bw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakundaga gukoresha, bukubiyemo ibintu byose abantu bifuza. Sheikh yarageze kuri iyi dua ari kwisobanura aravuga ngo iki ni ikikwereka ko iduwa zakoreshwaga n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni byiza kuzisoma nkuko mtume yazisomaga, apana wowe gushiramo ibyo ushaka byose. niba mtume yarasomaga urugero rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wowe uramenye ntukazagiza ngo bicuri kuvuga ngo rabbana atina fil akhirati hasana. la ya ni byiza yuko ubusabe bwa mtume yakoreshaga ni byiza kubusoma nkuko yabisomaga sallallahu alayhi wasallam. iyindi nama mpereza abayisilamu, ni byiza yuko umuyisilamu yagakwiye kwiga iduwa zigaragara muri Qur'ani no muri hadith mbere yo kujya gupirata izindi duwa zindi. wallahi iduwa ziri muri Qur'ani no muri sunna ni nziza, nta nicyo zasize, nta na kimwe zasize ushaka. apana abantu kumva yuko bashimishwe no kuzajya basoma za duwa zivuga ngo Allahumma inna nas'aluka, niba ngo bil alif ulfa wa bil ba'i baraka wa bit ta'i tauba. mujya muzumva umuntu agasoma iduwa iri ku nyuguti za alif kugeza kuri ya, abayisilamu kumva baryohewe nizo duwa bashaka. la ya akhi, iduwa za mtume nizo nziza kurenza izo. iduwa ivuga ngo wa bil ba' wa bit ta' wa bit tha, iyo duwa nta mtume yigize akoresha abadan. ni abantu baje barahimba himba mashallah irimo amagambo meza ya rabbi ngo turagusaba twifashishije tauba, ngo twifashishije baraka. ni duwa abantu bafashe barayipanga panga, ariko ya akhi iduwa za mtume zirenze iyo duwa. iduwa mtume yasomaga zabaga ari duwa zikusanya byose. walidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igihe kimwe yaraje kwa Aisha radiyallahu anha, asanga Aisha ari kurondagura cyane mu busabe. ya Allah, ndagusaba ijuru ririmo kano kantu ngo mu nguni bimeze bitya, ibirahuri bimeze bitya. mutuma aramwumviriza, arangije arambwira ati ya Aisha, yewe Aisha, alayki bil karam bahbus muri umma Abu Bakar. bamwe bamutuka bakamwita ibikini ana amagambo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu yamuvuzeho muri Qur'ani muri aya zirenze imwe. yamuvuzeho muri suratu Tauba, yamuvuzeho muri suratu al-Layl. mwese mwafashe mu mutwe wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. izi aya zaje zivuga kuri Abu Bakr. fa amma man a'ta wattaqa, naho wa wundi uzatanga mu nzira y'Imana agafasha abababaye, wattaqa agatinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna agatanga sadaqa, agatanga kuneza ntawe umushyizeho agahato, agafasha abababaye, fasanuyassiruhu lil yusra. Mwenyezi Mungu ati tuzamworohereza gahunda ze zose. wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. من يزم قالوا نجرى قالوا أبو بكر مريد سورة ننوان وسيجنبها الأتقى. الله يميس الأتقى بسؤال يوتي يمانا كرشبانوس إذن ميزين الله يسأل أبو بكر مريد القرآن. قال ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله أرفق هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. آية يمان تكبر أبو بكر وسيجنبها الأتقى التي من يزمه كانوا يمرر الله زوهونجيش الأتقى أتيني الله كرشباني. أهم من يزمه يفقق أبو بكر قريب من يزا مبصحة بوز كرشب صحة بوز أرينا وبرش تقوى بوز بابا الشيابة مشيرا ممرر بس آية وسيجنبها الأتقى التي كان دين هابو الأتقى زي جرى يجير نموري ورتبك وجم هم قزاوي يجير. الله رانجي مفقه صفة الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu we watanze umutungo we mwinshi yatazakka kugira ngo yezu umutima. Walidhalika Abu Bakr yasohoye amafaranga menshi akazajya agura abantu bari mu bucakara bakura mu buja, akishyura amafaranga kugira ngo abantu babeho bigenga bafite freedom. Mpaka abakoresha baramutonganya barumviti ya Atiq, ko bamwitaga Atiq. Atiq bari mwise kubera ko yari mwiza cyane mu buranga. Bamwise Atiq mbere y'Ubuislamu, banarimwita nyuma y'Ubuislamu. Mbere y'Ubuislamu bamwitaga Atiq yari mwiza, yani mu cyongereza bita handsome. Kadhalika na mbere y'ubutumwa na nyuma y'ubutumwa bwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bamwise Atiq kubera ko Mtume yashimangiye ko adateze kujya mu muriro, yuko yarokotse umuriro adateze no kuwujyamo. Bamwe bavuga ngo no mu muriro, zose ni hadith. Allah rabati wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. We watanze umutungo w'imyaka yose kugira ngo yezu umutima we. Yaguraga abaja buri munsi kugira ngo babeho bigenga, bakamutonganya. Watanze amafaranga yawe Abu Bakar ukagura abantu bafite ibigango bakakurinda, wowe uragura bari abantu batagira inyama kugira ngo bimare iki? Arababwira ati ibi ngibi mbikora kubera Allah, ntabwo mbikora kugira ngo bangende iruhande bandinde. La, nibyo Mwenyezi Mungu avuga ngo wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Allah arangije itashimangira ko ibi ngibi babikora kubera Allah. Ibaze ko Mwenyezi Mungu yagezaho niya ya Abu Bakr Allah yivuze muri Qur'an, niya ye wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitighaa wajhi rabbih al-a'la. Nta wundi yajyaga bikora kugira ngo ashimishe utari Allah. Ibi biri kuvugwa na Allah. Wallahi mwibaze aho umuntu agira ikhlas agakora kubera Imana ku buryo Imana ishimangira tuyungu yakora kubera ngewe. Muri kumva iyi daraja ya Abu Bakr, uri kumva daraja ya Abu Bakr yari mukhlis, yakoraga kubera Allah ku buryo Mwenyezi Mungu yanabishimangiye ngo nta wundi abikora kugira ngo ashimishe illa bitighaa wajhi rabbih al-a'la. Abikora kugira ngo ashimishe nyagasani uri hejuru y'ibibaho byose. Tega amatwi wumve stamp noneho. Allah itateraho stamp wala sawfa yarda, azishima iteka ryose. Yakhi wowe uraza ugashyira mu muriro umuntu Allah yavuze ngo wala sawfa yarda, azishima yaba ari hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Tazkiya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yamwejeje amugira mwiza, abivuga ari hejuru ya arshi, abivuga ari hejuru y'ibirere birindwi byose jalla sha'nu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu muzamwumva muri hadithi yakiriye nkeya cyane. Walidhalika hanga ni habamenyi bavuga ngo hadithi zose Abu Bakr yakiriye uzishyize ku mapuro nta nubwo zarenga page 7, nta nubwo zarenga page 7. Ngo nicyo kikwereka ko ntabwo iman ari ukuvuga cyane. Umuntu ashobora kuba amagambo yari make ariko muri iman udashobora no kugera ku mishumi y'inkweto ze. Abatangaje hadithi ba Abu Huraira niwe watangaje hadithi nyinshi kurusha abandi bose, ariko muri iman nta nubwo kuri imani ya Abu Bakr nta n'icya kabiri cyayo yageraho. Walidhalika mu yindi riwaya Mtume aravuga ngo imani ya Abu Bakr nubwo wafata